Hey, assalamualaikum dostlar. Seninle bugün ben Muhtar. Bugün biz Shadow Fight'ta oynayımız. Biz ötkende Miyafnek'tin birinci adamını öldüremiz dep atırdık. Endi Osa'nın birinci adamını öldüremiz dostlar. Kettik al. Шығып атырық. Бороннан шығып достар. Бороннан. Так. Bu leko. Bunu oto оңай. Драконның қаруына бағамыз біз достар. Ничего нас ашынып. Ай bu достар. Мен аны істеп атқан жоқ екенмін ғой. Пайда достар, мен отодым. Мына бұл ворон өте мықты. Мәй. Достар. Ай смело. Екінші раунд мен там болды. Ұтылсам да бірақ там полностью мен там. Қашамайды достар, іш жақын. Шаны жоқ өткен бұл. Бұл смело. Так, вулкан. Арт барады. Қазір қайтсам өмір етемін. Қазір достар. Болды достар, мен өткізіп жібердім. Дракондама қойғыш. Мей, айтып бар. Мынаны алу керек қой. Бүкіл оружиенің қандай екенін біліп алғам. Достар. Дракондық адамның дубинканы алайым. Дубинк. Өте мықты бұл дубинк. Басар, жар жібереміз. Кетті. Лоло, Лилия ма? Лилия. Лоло деген екен. Қолына өзінше қанжарықта бағым достар. Бой мықты оны достар. Қару деген. Бірақ ондай қару менде де бар ғой. Құши бен. Айбой! Тудым мен достар. Оған ау. Лилия. Сен мен кешір. Достар. Еба. Лилия мен жыныма тиіп бітті. Мә. Мысалы, невозможно оған легко деп қояды. Мен шетелік кәсібімді қолданамай қалдым достар. Мама магиясына төрт оңбаған. Мен қазір достарынан өткізіп жібере салайым. Болды достар, тағы да өткізіп жібердім. Мықты екен достар. Жақсы қосамаймыз оны. Шақпас десеш. Өзінше. Орақтамасам. Орақ мен сен тауамы қақтасын өмірі. Бұт. Ана қаны. Бейді.
Haydi men Liliana tamam bak tamam Allah olsun. Haydi men bu orakla oturum gerek. Ay bayıldım. Çok kanal Lilio. Böyle şeyler alıp koyarsan. Ne? Bot öldürdüm dostlar. Leyla bu ömürden çok korktu dostlar. Bizim ne? Hemen başlasamaydık o dostlar. Yani o ana kadar bir yere sağayım bana. Bitti. Oybay dostlar olsa da mutlu et. Muhammed. Bak almayı istiyorsunuz yok mu dostlar? Ay bu. Dostlar attım yani karşımda. Ay bu. Affedin dostlar. Ay. Magen'den kele Frank'ta odanan bakın. Öyle bas oturan mı? Karmanik. Krekin. Bomart dostlar. Sen sokma. Karmanik şişkin muhtemelen kötü. Oraktan çıkmasam anam başka karın otamıka ötküz vereyim. Bot dostlar ötküz verim. Kırı batır. Karmanik degenin. Lilian oturduğunda karmanik. Tamam uçak gibi görünmüyor dostlar paşi. Sen karmanik otamayım biz. Uçak gibi. Lilian karı oturuyor. Ben şöyle. Uçak gibi muhtemelen dostlar. Uçak gibi. Karmanik. Onun bakalım. Karşımda dostlar. Lan koronanın bir var mı? Şak. Ay boy. Param tutup gitti. Еще нас страшно. Ay bu dostlar. Magen menkele Frank'ta odandan ber otom ben dostlar. Mayasın koldan hava. Ay bu dostlar koldan amaya kaldım Magen. Danlı basın kardeşim. Oh, şak. Bağan. Mesela. Tağı verip bak. Çok karıştırma dostlar. Karman, cır kıldırış verin. Taşa verin. Götüm, kıtağım niyetine karman.
Bot paydaymen dostlar, oturdum. Esenli bovat. Kim bulundan Maya'nı ötkücü verdi. Payday dostlar, men gaz otam ne otam. Olsun, otsam men Novi'dan karu aşam. Ottum dostlar. Men nuçat men ottum. Bol dostlar, men Novi karu açtım. Poje. Ötkücü benim dostlar, sosun ko'ramiz. Bot dostlar, mendan yaxshi berdim özüm. Tak. Ötkücü berdim, basına qaytdan görüp atır. Men vokal men baganağı kızıl zattan başkasın bärini öldürüyorum men. O da normal boluptur talgazır. Ay bu dostlar. Bundan açtım ben. Bu öte mıқты qaru dostlar. Men birak çak ketip pal bastıqsam. Екі броня ашот достар. Офигеть, оно таза. Dostlar, men gaz nanın yesin givam işleyemim. Bana bronyanın işleyemin algı. Bu dostlar. Ket kal. Kraken. Kraken meşgulunda. Ne? Krakenimiz krakadiva bakıp bit dostlar. Krakenimiz krakadiva bakıp bilme dostlar. Dostlar, moçak men bär jaxşı bolat. Oh, krakadiva bakıp sen bayqus. Neyi yufta. Krakaken'de öldürdüm ben dostlar. Karangızda dostlar, ağzımızda ciğer boğalı. Krakadiva. Alır benim dostlar. Krakadion. Böyle. Daha da başka adamlar var mı? Bot dostlar, bize energiya kalmadı desek de bu olma gaz kurasayım ben ötkücü verasayım. Bot dostlar, ötkücü verdim gaz basından girip atır. Basından girip atır. Ясник. Так. Şimdi dostlar, enerji payı kalmadı bize. Enerji doğan bir küte alamız. Tak. Küte git. Enerji kança oldu. Dostlar. Küte hava diyemiz. Küte olsun, men video ayıqtavadı biz Osanın en birinci adamın öldürdük dostlar. Videonun aşağıya like'larınızı basıp koyunuzlar, komentari yazıp. Olsa o Shadow Fight kim жақсы oynayıp onu aytып жіберіңіздер комментарийға. Лайк көп басыңыздар достар. Вот да. Сау болыңыздар.